Drugs ai tolai man julu mokai morang no makhang nu ya tau put chana furu kai drugs sanai rong na ti portes khai jongka mo mahan bek sabang khang sin chimalia balga wana masija tashi bazar ka saro sima ke portes khai jong o mayo mongai bodang khang si sinilia bo phanong mano heda osuk osuk bos horung thangka drugs aman julum tak ko ejono barak kerikha lekhe simano ayo osuk sanai osuk social media o ngoi tongnai rok afro ke bon makhara nukje ke mai ke protest khaimani tabo je puro but chana phayo afur bong pokun drugs ni ko চন্দ্রঘাট চিন সিগলার ড্রাগস সাবিনাই তংমা বড় গৃহাবো থাংজাক পরিবার নষ্ট হংজাক আবুন বাংত কুনদিন চিন্তা ভাবনা খাইয়া ang tongkhai bono orono sakamu declare di saw sahnai phunuk dekhinai je mo boro drugs anai bom phano kok paiei borok borok but nahna nai tong nung khub jom hang tong sanai hai nung borok bono sai tong o je bom buha jong o drugs anai no nugui bisata khailang no no ulta mosla se drugs ana bo borok bono sai tong mo bono hamkaren ni ma chuk tong na nung borok bono siki tong na kok rok badi de nung ni nagi tong jagan tong phaise re mahai rok ngai khapia ko nya kai ta se healthy rok nya phailok panchari te phungna jat ও রামচন্দ্রঘাট এলাকাও কোনো জনপ্রতিনিধি পোটেনশিয়াল জনপ্রতিনিধি যারা পাওয়ারফুল নি आशीर्वाद ছাড়া और ड्रग्स व्यवसायी खाइनी आंदोलन मांगसो 2026 में आगामी 12 तारीख को वोट है 17 तारीख को गणना है 20 तारीख बीच में जत ड्रग्स बारन या तांजाने आंदोलन साइक्लन के तीन है और ने जनप्रतिनिधि ने आं थांनाय काउन्सिल कक तिसनाय आं निजी आनि पारा और आं थाइमना आनि पररं तामु समस्या आं ओ समस्या समाधान बंगे आं कक सानाय